Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Rengkat ke Singatrelang bat ke District Council. Nilana ia kaban penurlong. Ya kini dikam. Ibede hangi hayodo. Tangkun kajing penkenma sa sisin. Bahadin ba ila syuti dagani ka Executive Committee ka bathuman. Nakamau bagakam ka balingkong kabangilale. Hakapor ba damdon gitu ka lockdown. Ngila sanction sampulak nagalyang jong ke isi ban prepare lani ban sna ban pemahan. Ya ki footpath ki badon haboro saudom jong demi kayo. Ban hadin kata gila yadon ke meeting bat ki police department nagalyang jong ke council nagalyang jong ke office jong acting scheme hangajing ide hakabalami hagila patay kubor ya kajing jele jong ki kamskio hangni po yudo bat hamtam ya kajing syatu bat ya kata kanam ka bagayudo kalayo kabangilaong kayo klok plan. Bat hadin mengenai iya kini berkubur. Nakaliang kejongang ngalalun yang kesingalan kabakerke. Rengkat bagi yang dijungi. Bat ke police department kumno banle ya kini kejing smiu kebadan hangi po yudo ya kejing ut kejing nam kejing pi kinong songyo lani kinong wanyo gila persyam nakaliang jong ke council ban tentu yaw acting scheme jong ke himamelim badai ban pendai no nakaliang ke council nila ay ke approval bat nasukkan ban nakaliang jong scheme ulah pendap ya ke bangilai keren bat gilai keren ru daga jitri lang bat ke council bagin penklaim ya ke security hangi hapoyo ngalakang padu ya ka police department baka deban bu syu ya ki brio ki jomki ki bamne ban riam ya ki uniform ki jomki nalai kun ki civil dress nang bangla bante lakam ya kini ki smiu ki badan hapoyo do kumjo terter kumbal snow mentan dai ia men charge jom ke ilaka bahadin kehukum kebalami daga sorkar hang bedai pakai jing hang ban pendan kam yaki plastik nakaliang jo ka council nila pemi yaka circular ladi yaka notification yaka jing hang persya ban pendan kam yaki plastik hang po yodo hoy nila isi por kalaturikam nilai teng-teng dalaklet nakam katuling po layas tang saibian Tilengba kami kamusan ngakwa patun snow habi inong song dukan baro. Bapin sloha banbul unti ya kami bankan si sundan banum pendan kam ya ki plastik lakalong hakin ugi dukan. Baladang ilap nakaliang jong council nakaliang jong acting chief nilaong. Bahagini kipol nakapol sa kapol ngin pelong kajing kamera kajing shaking ba omde ban penangkam yaki plastik kum bagi lakang ba kamtam gitu gidukan delang yaki ni kitiar baladadei bangilak iha bangle tengen baladadei pat jom kinon tribals iha ban cancel what eka trading license kajong kido